Ma'am, Krumjari to Mimiri was impact news ni Manung Kshetrimayum Premchand Miamuta Nongchari. Ngasi Kanagatori Matangasi, Wiki, Manipur si issue Kiana Tanba, Aduga, Miamna Hari issue sing a solution Binaba, Lengaki Mapamda, Tuanba, Pressure Kiama Pidun Lakpa, Amdi, Lengaki Toshil Kia, Wiki Miamna Pin the Vitaki Tuan Kola Kiama Lakpa, Tuan Morkama Pondorakpa, Hari issue Kiana Tanma Pam Eva Maramna. Koshano Yam Tolak Pamoki, YSC, Yamakan Basuaba, Aduga Yamanuta, the Noita Basukama Yauba, Aduga, High Bahira Masigi, Matanga, Kogi Huzimak Lady, Kogi, right to freedom of speech and expression, Aduga, Masigi, Unatenabada Muk, Seditious Kumba, Kogi, section 124A Gumba Lakpasigi, Matanga, Ania Sina Piriba, Kogi, Kenabasing, Adugi Matanga, Kupna Kananaba, Masi Manung Hunagi, Studio Election Biribasi, Ahanbada, Agi Hegeta Pambiribasi, Advocate. Tamu Rakesh Meihoubam, Tamu Hamatra Mokshari. Aduga Matanga election biriba sina HRA Haina Kanariba Human Rights Alert ki Director Biriba, Tamu Babloo Loitongbam, Tamu Busutam Mokshari. Aduga Matanga election biriba sina BJP Legal Department ki Convenor Biriba, Tamu Soubam Nongpoknganba, Tamu Busutam Mokshari. Ayahamo Pamsek Tamu Rakesh Laksagi. Tamu Kogi democracy pass of Bolay Bagamoina, Queen Manipur say, Queen Manipur Kangatan India Pumata Habitat, Article 19.1 Makada, right to freedom of speech and expression later. Aduga, Hariba, Article Sigi Muk, one of the number the Habitat, Masigi Muk, restriction imposed a Mukore, Article 19.2. Aduga 1951 Gi Ahanba Amendment Haitare, Adugi Amendment Muksumuk, Tuanba, the section Mam later. Aduga, Amarum dana mung asagi sedition laws yung mula pasida mayam na ako'y se ako'y na pungdokning ba ako'y na ngangning ba ako'y na hiding ba ako'y mayam se hay ba di yahalaga sumaya nakal amarum dana mung laisilak pa sinang maram mura common people dari yam na nung ay tapang pau ba adu masik katay pau ba ako'y na khangjen ba yaba aduga nasagi ako'y sedition law hay tare section 124A zigi Kudung Saba, Laurga Muk, Lingaxina Muk, Tuan, Mui Kiama, Papa, with Tabak Tarak Paitare. See Matang the Han Buena Tentak Tambiro, Ketamini. So me a quiggy, Sangvidanda, a quay Muba, Lepaxeleba, Mi Emana, Nagrikamana, Man and Nanging Ba, Nangba, Bigi at the Karama, as I give Article 19.1E to that young. The same namak a quiggy, Lepak Amada, Nangba, Mana Pamba, Madugilady system to that, Mana Pin the Babu Oiro, a Pin Babu Oiro, Pundok Payava, Havasidi, me and Magi, inalienable about basic fundamental rights. Even if Karigumada, Akogi, Sangvidanda, Article 19.1, a wafum, Yorum drop of the Su, Masagi, Naning Mangang by Masi Magi, fundamental right and Wadavaneva, Madu Kogi Ladiba, Article 20, right to life, Babishigi, Magi, Sarup Omona, the interpret of Suya Pony. The Mungashidi, assume provision of Yautana, Mana, Naning subject to certain restriction. The Karino restriction, the Karino Hababu, Maduna, Akogi, Mana Nang Mangangboya, Nanguduna, Akogi, Lepaxigi, National Security, the Kai Pinaba, as you know, Lepak Madi, the Akaiba, Oidinaba, Tongantambo, Hungray, Adu, not in a D, a D, Mana Nang Mangangboya, Heavenly. I system do give Matata Nang Moyang. Adagimo, Atopa Labang Sagi, Aduki, on a Tenabada, Masagi, Sedition Law Malay. Sedition Law Sidasu, Masagi, Mana, Nangiba, Wapumduna, Sagi, Miamda, Labor Prajada, Society da, Maduna, Itilama Pidina, Yang Hortana, Colotana, Labor, System Paliva, Sarka, our people. Adu, Mayamdu, Maru and Adu Lakudu, Tingna Bagitamuta, Madugi, Sedition and Osi, Providence in Lavini. Adu Natana, Masagi, Mana Nangiba, Atiba, Wahota, Nanganubu, Oro, Amu, Oro, Mana painted and a Sarkar Busa, Oro, Natraga, Sarkar Pariba, men in power, Masagi, Sati Pariba, Dumba, me and Mubu, Hector personally Nang the Katu Tobu, Oro, Masipuna say, Madu, Sedition, Gisharukamadina Tihiba. Madu, at most Maduna Salabada, defamation is at Mahamba, Mana. Pazado Wahota Nang the Kotana Mibu is at Lawata no Honabani Haina, Lobudi at Mugyai, Aduga, defamation, sorry, Sedition, Ni, Masina Lepaka, Ganotobotari, Haina, the Wasimukti, Masi Langani. Adu Masimak, like Sali was a Karasida, Akoi Manipur Katanatana,
भारत की मफम खरदा हाइबा केनोसे सेडिशन की लो सी पानबा मिसयूज तो हाइब तारे हाइदी तसेंगना सेडिशन की चप चाबा पैरामीटर सिंदुदी यौब नतबदा से खुदम मोना हाइबदा करी छत्तीसगढ़ अदुगी लमदुदा अखोगी सोशल मीडिया दा कनो तौतारे मई मुटकदौरे मई पावर सप्लाई दु लेपकदौरे ना माना खरा रिमोर मा संदु उयेब सोशल मीडिया दा अदुमा सिटिजन पादना फायबा लेपाक सरकार सी जन्मांगना होने एदु तवेरा तोयना अमा विथंग बुद्धि कनो तवी अदुसु मिसयूज तोबगी कनो मखल मनेबा अदुना आइना थमजनिंगबदा कनोसी सरकार नसु हाइबा कनोसे सिटिजन की लो अखोई मची सिटिजन की लो सी अखोइना ब्रिटिश की मखा पोलेंगाइदा सेमम पोनी अदुगा ब्रिटिश तदी मधु सेममेबा मोगी लेपाक्तुददी चनद्रे हौजी अदुगा मखोइगिना सेममबदुना मसी अखोइना अदुम मतुंग इनदना लेहौबा मसी मक्ति कनो बोहम नते अदुना मसी yes no doubt हौजी स्टेट बुक तो याउरिबनिना मसी लेरिबा सरकार सिनसु मसी नियम चुमना मागी लेरिबा सिटिजन की पैरामीटर सिंदु चुमना सिनबा चुमी हैना इ थमजगे हान यम नुंगाइसे हाइबदि कोगी लेबाक्स द लेरिबा हौजिकी सेडिशन लो हारिबा सेक्शन 124A असि मतम अमदा कोगी मखोगी मखा थमम हाइब तारे ब्रिटिश की मखा द लेरंबा इंडिया की मतम अदुदा हाइब तारे ब्रिटिश थमम सुंबा लो असि मखोगी लेबाक अदुदा फावबा हारिबा लो असि चनद्रे हाइबनी हारिबा लो सिना पीरिबा खुदोंग चादबा कया असि येंगुर मतमदा हारिबा चनबी हारिबा चना कांगलोन हारिबा लो असि मखोगी लम अदुदा फावबा चनद्रे अदुबो खोगी इंडिया दा दिंगा सिबो चनद्रे लेरि हिम मसी मतांग द मियेंग चंगबगी तंगाय फदबा लेरि हाइबा खमदनी आई मखाता तमो बम लक्सगे तमो साइ तमो सु पनबिखरे कोई सेडिशन से ब्रिटिश की मतमदा कोई थॉमस बेबिंगटन मैकोली है माले माना ड्राफ्ट तौर मतुंगदा इंडिया 1817 की कोई आईपीसी दी यावरग चनबा हौग्रेना नोमान हाइबा दुगा मसीगी मकोइना मरुओइना सिगी फ्रेम तौरमिसे मसी सेममिसी कोई मतमदुगी फ्रीडम स्ट्रगल मैम लीडर्स मैम पॉलिटिकल लीडर्स मैम सी नमथना हाइबा तारे मसीगी मरुओइबा मसीगी एमजे तौरमबनेना कोई मैम हाइरे दो तोंगान तोंगान बा इंडिया की लीडर्स क्या मसु मसी मायुक्ता मैम हाइख्रे अदो मसी एकोइना मसी खंगबौता हौजिकसे एकोइना मसी लथोकपगी महुत्ता अखोगी ऑन अखोगी लेंगाक्सिना बाबा अखोगी मसागी प्रजासिंगिदा मसीगी एडवांटेज तौरगा सिजनबगी ममी म तारपसे सी मतान कई थमिनी कई केस थेंगनबगी लेबिगी तम माने हुजिक ताकबिरि बदुमाइना ऑलरेडी सेडिशन लॉ से आउटडेटेड ओरे ngसाइगी colonial administration amana ngasagi moina colonized over people amada tham namdhadana thamba yanana ba instrument amoina british na semambani adu ningkha tamba india se 70 years suzale aduna masi lokthokadabani habisi hujikti political level da debate tawna ba hore in fact mamangi election da congress ki manifesto da sedition law se lokthokani na ba hai laibak thiba hai gadra thida ba hai gadra कांग्रेस ती याम साचीना डिफीट तौरबनिना अदुगी एजेंडा दो हुजिक पब्लिक डिस्कोर्स दगी मांगरे अदुमकु अखोइना ngasai अखोइ इताउनसु पनबिगी बदुदा खैतंग हेना अंडरस्टैंड तव याबदा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसे अखोइगी नेचुरल ओइबा राइट अमनी मी द याउजरगा ह्यूमन नेचर द याउजरक पोट अमनी हाइबा वखलोन जने अदुना मसिसदा सरकारना तवगदोबा ऑब्लिगेशन से हाइरिबा मी अममगी राइट से रेस्पेक्ट तौगदबनेब अदि हाइदि मंगोन द डिस्टर्ब तौदना तौहनगदौनेब अदुम मसी डिस्टर्ब तौबसी अखोइगी करम काना तौब यागदगी सेसदा चौराकना वर्ल्ड की ओइना स्कूल अनी खक लई अमना यूरोपियन स्कूल हैबमा यूरोपियन स्कूल सिदा हाइरिना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसे सोसाइटी दु फजना रन तौब यानाबि दंतने अदुना सोसाइटी द हार्मफुल ओइबा एलिमेंट्स इंग दि लौथोकदौनेना अदुना ngasagi hate speech kumba adigi akhoi pornography gumba masidi ban tawgadawni haibagi point of view ama masina european school nen lawnai aduga american school sina khare hena adigi hena liberal oi heli moina haisina mase human nature da yaujar abani aduna mase
pornography gumba hate speech gumba se angawbana ngangbani artha yaudaba potni hebase masi mi duna judge tawjagadawni ado madubhaw thingbai dhaka tade haibagi aduna censorship yade haibagi pot mayam ama American school dadi khara hena amu European de henjelle ado akhoigi India da su ngasagi European ngasagi Anglo Saxon gi tradition amada sahib singna loi semambarina khoiju siktakpi do IPC CRP su moina loin drop tawrambarina moi khoi adugi line du adum follow tawraga chatli haijariba aduna handakta akhoigi mamang da thokriba yam achouba thodokta Kishore Chandra gi matangda wajaw am thoknagi maduda su hujikti freedom of expression si world gi oina karamba film the lady kamai tawri si yengjanna United Nations ki special rapporteur on freedom of expression ena hujik si David K dana America dagi professor amana pairi aduda akoina Kishore Changi potsi pukhatlagan ina zamatamda mana India government da kanoma representation ama sangna ire Kishore Changi matang saisa kamaina akogi internationally piriba International Covenant on Civil and Political Rights the piriba article ahum so ena man haise 9 ne aduga 14 ne aduga karino amaga article ahum so ena mana fazana pibe 19 ne 19 sine freedom of expression ne aduga aduna mana haise freedom of expression is limit the way are only two condition amana absolute necessity ama lairaba tangai phadana masi tawda yadam ne ngasagi public morality gi wafam national security wafam aduga ngasagi tangai phadana masi tawdragadi society da natraga state ta yam thina soklakani haibagi potse si hana proof tawam thaka weba aduga moina tawgodoriba restrictions siga ngasagi sohan gadoriba potsiga directly proportional hoy gadongneba unnecessarily disproportionately tawya deba aduna Kishore Chandra gi potu da highly disproportionate hoy tawriba potse ngasagi akampet khara ngangwi hebandamukta national security claim tawsan base masi henmali hedana magi opinion phongdorei adu unfortunately ngasi bawda magi communication si India government gi official response ama laktri adumapu United Nations ki Human Rights Council na mandate tawraga thamiba office tu na di masi excessive use of power ni national security invoke to base unnecessary to bunena laibak phabadi ultimately akhoi court na release to biraktana hujikti Kishore Chansu free oire aduna law dadi adu haina akhoi judicial interpretation me am pi hariba 124A gi matang sidasu maruina Punjab tagi ama Kashmir dagi ama masi matang da Supreme Court ki case law lai maduda haise sai itawna thambiba du maina chumna da wangang bakhtuna sedition ka buya deba wangang buduna maram oidana violent oibe action khara la kan taw gadong neba aduna icham chamna mina wangang ene heta sedition pansan ya deba adu makpu law da leibana ama aduga mapu channa ba hotna bada law enforcement agency sing sina law da irido true spirit na taba ngasagi mogi achawa sang sing du pen na ba na hekta misuse to we pot se khoi da hanjan hanjan taweba ado unfortunately victimized tawriba mi sing do journalist ni khangde activist ni khangde moidana adugi kaino do state ki way we tell to fight back tawna na ba access to justice to laitaba ukin na phaba laitaba aduga case to represent to winana ba khoi unlimited resources laitaba aduna hanjan hanjan victimize the way pot se thui Chhattisgarh gi wafam panbiri adigi Kashmir da ju hujuk masigi sedition law me am pan bai pot se akoina adum uri aduna Manipur dadi fortunately Kishore Chan gi pot si adigi V1 gi Delhi dagi phabai pot jol thok chong gi do court na changsil aga intervention si hujuk phawgi di a positively to bi ri na khalle ado laingak sina su masigumba unnecessarily excessive use of power se miyoi bagi freedom of expression se respect to biraga thamagadi moi gisu phajaba akhoi yeng laingak edu tani aduga miyam dasu aduna hena burden nama oiroi yam nongai je habadi hairiba akhoi sedition law sina maram oiraga hairiba sedition law sibu sijinaraga haiba tare masibu misuse tawraga tungan ba akoina miyam na mokoi mot phonuk cheba boina karigumba wakhalon am koina phonuk cheba matamda madubu namtharaga mokoi power du utnama mokoi mayok ta karigumba manga ko matamda madubu thingauno bugi wakhalon asi munna khanthai biraga lengak na su koi makha taba lakadauba tawroksing da lakadauba koi matamda asigumba ka he mathabak sit tawgabna hena fagani heba wafam sini ai makha tana tamon ko ngamala sage
ꯅꯣꯡꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯗꯤꯁꯟ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯌꯨꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯁꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯗꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯎꯠꯗꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯊꯝꯃꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯀꯩ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯁꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯤ ꯁꯦꯗꯤꯁꯟ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 124A IPC ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯕꯨꯛꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯂꯣ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯁꯤ ꯏꯁ ꯑꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁ ꯗꯦꯠ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯠꯁ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯑꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯨ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯦ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯦꯊꯗ ꯏꯁ ꯂꯣ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯡꯁꯟ ethics lay adigi kano lere nogi moral principles mayam che ostracism punishment ko social ostracism samas adu maina principle mayam du manung da law su khwaidigi sanction of the state yawba dugumba principle amoina koina madu pithiri pumbagi yana ba du principle amoina law se lere ara hoji aina thamjai mina law gi any law gi objective si karigumba aphaba ma samaj da aphaba ama taunabgi da muktane ba ada karigumba madu lodu kam kanda phate na haiba kanda madugi objective to mapung phana phangdra kanda dadi madugi lodu phataba loni haina to maina koina longnani haidana kogi ahiba like ahi sing kan main takpi ada hujik sedition logi matang da hujiki adugi principle adugi wakhalon dugi basis ta hujik haijining sina hariba sedition law si my objective si karino objective se karino hai kanda hai ba sagi anti national loiba adigi maru india da hai gan india gi leiba ki thugai ningba lawfully established government amabu unlawfully thugai ningba adugi mayok ta panana ba law ne hai bi wani okay misuse hai da aduna pungtong tongan mam chakre misuse id any principle of law anything misuse to gadi adu apabadi oroi maram di miss hai ba why the use ki mang ya na akoi no jai jing na leiba law ji use to hai bi ne ba misuse to hai bi tongan bam chakre ana hojiki sedition law da hari sidi magi lawfully established government to niyom kaina lok thok pudi sai transition both thadana khoina established system ama lere both thadaraga che sarkar hongdokpa aina yeng sarkar paira kanduda sugma thabak tawni mayam seba tawni haraga maya public convince tawraga aina vote karakpa BJP government lokto congress na moi phajaba wakhalum du uhalaga vote karakpa masi yayaba chamana ba mongda BJP na su dum congress tawri ato party na tawbi ana sumaina lawfully transfer of power do nataba namfuda yadabida shakti na amana natraga kanagumba magi leiba system du manam di government haiba taragadi government di yawi mission do obviously govern tawri mission govern taw mission masing adum henba tabne ana govern tawri ba mission du da masigi sarkar se masina ikoi bu manghalle masina ikoi bu awaba nanghalle aduna masigi se langthoga phuga langthokki dawni haiba taragadi mado samaj tu gi oinasu state da yaba samaj tu gi oinasu yamna kaiba samaj tu chakhutpagi mota maning hanba hananabagi maram amu oibina masigi lo sisu huju jiki oinadi agi mota di masi darkar le na haita ada maike amam de yang kanda akhoigi india si bind tawrisi constitution bind tawre constitution che koina grand norm hai bi masigi constitution hai ba masigi book of principles masigi grand norms digi atai positive law atai mayam si lai ne ba IPC bu oiro atai sei kanu CPC bu CPC atai ek mayam akoi more than 10,000 ek lesi masi grand norm sigi manung da loina lai doni ba masi grand norm sigi mapan hek follow pakada da di masi chomu law nati na haiba ya ba akoi gi mechanism itself da grand norm sigi yaujari ne ba ana taseng na masigi kanu si sedition law si samaj akoi bu bind tori ba maram di constitution gi objective chu karino hai preamble da piriba masi objective phangnana bo na bani masi gi objective phangam matung da indian society india haiba desi mangjin thana chakhalak pane
mangin thana chakhalang na haidna koigi garibi hatao duna taba garibong ko hatao haiba amal adugi sai amal lenina ana garibong ko hatao aduga India si mang thana chakani haidi madudi achumba natte adubu magi laire badu pisa kayong scheme mai makhara thabak cholaga maju sen talalaga maju chakot no purabadi madu afaba thabak ni haibinda ana madugi phasomai mechanism mayam ama samasi chakot na ba Indian society chakot na ba India si chakot na ba damukta magi kano sina madu principle of kamain tawgate gi haiba si manungda khwaidi chaw granom si kaino hai kanda khogi bharke samvidhan si ana samvidhan si gi manungda hek leiri gai di masi khoina masi chakot na masi afaba loni haina lobuda agi mote thoina lantham thokte ta ana karigumba masi gi wangmo thek chatkhaba adu tagdi madu gi lo do madu invalid lo ni madu phattaba lo ni adu maina khoi sedition lo si ju masi hoji akhoi na chanari ba samvidhan gi manung chanbra samvidhan yauri ba khoi gi fundamental rights si sigi manung chan mana yabra hai potle ba ara yabra hai ba mathumda magi case khar legre yai hai pochu dum supreme court hai ba ara ta say na why we call this rights as fundamental rights fundamental rights kai do boy no hakanda masi gi fundamental these rights are so fundamental that they help in the development of a human person in the society adi mangda adu maina chakhot na phona bani ado masigi pochida mu sagi fundamental misuse to bai ta fundamental by misuse to khoi ja bablun takpi ba system ani le ha amana negative khoi negative has ko negative na ingang ta pang ba aina se chaining ma da che ba magi a manung gi oi ba phairaga ma si kai pi ba adu tagadi madu ngangtham thok pi ha adu maina India si khoi gi tukri geng kai le gi da Bharat tera tukre JNU to thokki ba thok adu maina hairaga di aigi motadi moi sedition law si panbi yabra hai wakhalon di maram di kai garonda India thugai ge dabani system amma leraga constitution ma kha da bound toroga lerba du male bak tu madu thugai ge dabani unlawfully thugai ge dabani chumna mayamna chanaba mong maram di India kai ba itself si samaj haiba Indian society Indian system si thugai ba si anything kai ba si maning handaba ponina masi mioi ba masidi lairi ba magi Indian society gi member khudima India gi oina ma state khudim gi lebak si gi oina maning hanba pot oibani madugumba ngang bado phatte haiba aduma law duni ba khuding ngasi sedition section 124A je aduna loina na mo masi ju samvidhan na hoji uchi ki oina di oi samvidhan na mo makhata na yadi haidon tongan ba mani yadi ha ga di masi soidam ki magi law bu ti law thokrani samvidhan na su article 19 clause 2 makha da masi gi se dum sumba phattaba tauba freedom ni haidana koigi hujiki sine buwaido misuse of the freedom of expression adu di tobinu ngangna si nungsin ngangna si akoi chakhot na constructive suggestion piba destructive oiba nataba nang syam phatte nang si sijagro ka haiba si di destructive oi pone ba nang syam phatte ana sigi fine to di nang chi phakalakani sumain to hai pot ga di madu constructive ni madu samvidhana ya pone ba sumai nang syam phatte ada nang sijagro aina nang gi mo chingani hai ga di mado ai gi mo tadi samvidhana su yaroi any human society amagi societal principle su yaroi ethics na su yaroi morality na su yaroi adui duna sedition law si agi motadi yam darka laiba adong masai khoi ki hoji khoi ki libak miyam na su maruina khoi prime minister Narendra Modi khoi miyam na am sonari ba Mahatma Gandhi ko mak masana bu khoi hari ba sedition law si masi mai uta le me masi khoi kana gu mamtana akhoi na pam da ba akhoi da faw nuai ta bu phonuk se ba matam da madu thamoi seng lau se ba matam da maduna kana gu mamta da akai ba natra kai gumba khoi miyam gi khoi thina ba miyam gi shok na ba oidraga di akhoi na pam bi ba phonok ni mose phonok ba su gai de aduga hairi ba ngasagi sedition law se masi phawa muthak ka tabani haiba si yamna hairami ma khadana te khoi Jawaharlal Nehru su hairami tungan ba India gi luchum kya ma su hairami ba ada makoina hairami bising je masi lan bo ge dawri bra ngasagi sedition law je sum tham mathau tari haisina di kai than kaino ni landi akhoi perspective si yeng se matam da mana hari se kedo bino masi gi sidi British sarkar sidi mapan digi export to sarkar moi nampu da pai ge India ha je tungan han independent oina lejaramba du maleba ni moina moigi policy of deception hai batare India koina British Raj lakuma tamda British dominion establish to matam moina kamain to na India sa moina kudum chan higa si mu oli khangna ba phumni ana
that particular process, that particular method, that particular way of holding India, adu lan leba. Adu lan badu chumhana ba hona ba law ina sina gi matam da sedition se. Arana potu chumhana ba. Ara hojiti India se independent oil. Adu na bu matam da lan mana arana potu chumhana ba hona ba law oibanina madagi perspective to da ko ni yeng ba kanda da di masigi law se matam da gi oina di fattaba law ne. Maram di akoi ya hana ning tam le janaba desh amabu moina pabat laga paisalaga moigi hukum tawba yanabag damak de semba loi batagadi mado maramdi moi madu hanmam moina india si independent oina thambam thokpane ba maramdi independent country oiram banina adubu moina laga moigi policy of deception moigi haising ba hagedra india na matam da pang ba hagera maruina har matam da miyami kholau se haidi ngasagi authority dugi against lakpa khuding maksi namthana bani harabina hौजी हौजी मक लैबा डेमोक्रेसी मनों द लैबा मियाम लारक मतन मसी नमथनबा सिजने हैबा वफम त मोना सेनेंग से अदु इलाक से केबि तागदि अदुना मतम दिगि ओनदि सेडिशन लॉजिक फतबा अदु हौजी किना कै कमाय हौजी की ngasi मतमाय थौजी इंडिया जी इंडिपेंडेंट कंट्री मसिदा कना कोगी कदर पद तौरगा मी मगु नम पैशन gi कनो पैशन gi भाई पोतु gi मदि कांसेप्ट लेत्रे बोगिसे अना इंडिया हाइबसी संविधाना पुल्लगा Union of States oina state mayan punjal laiba adugum leibak amani haiba wakhalo ne leje ana anything masigi koi punjal laga laiba ama delicate oina punjal laga laiba leibak sidagi kitang chingtha laga thugai gi hai potudi madudi agi motudi madu yabum thokte si ana adu masi hai den koi constructive gi do constructive criticism se masigi sarkar se am phatte next election da magi moi da vote thadagum si mas apha wakhalo ne masi criticism ni sedition natte ba मजी हाई भी आएगा हंदक की से अखोई न मतम दसु हाई की बीजेपी चार सीट पुथोक्तना अदुदे करप्शन तवी दा तनी का चार सीट के मणिपुर की बीजेपी फूगी दे बीजेपी की कनोना मतम दुगी इलेक्शन में मांगदा 10 पॉइंट चार सीट काना अदु मायना नोइना गवर्न तव मतम से कांग्रेस न गवर्न तव मतम से दा नोइ सिगी जगह जगह सिदा करप्शन तवग्रे नोइ सिगा जगह पब्लिक की दमक अदु तवदे हाय मयाम मा हायरगा क्वेश्चन ngasagi masigi law je somiba UK hai tare matam dugi ni Britain hojik moi thamdre moi dawjik si laws ado moi na thamdre moi na phatte ya thamdre ba law je akoi na phai si jinai je misikolom dei lai no sini khangni ji mayam khangni phaba natraga phattaba hai bagi definition ji it is again a relative concept phaba kadai bu ko ge phaba si aingon da phaba du ko jada kaju phaba oide basu yai ba ra mana matam da magida magi wakhanda phatti hana sin ma su khoi matak pe magi masada phatti na panjira ma su aduga marona India da su Manipur da su masi case na maram oiraga koi gi miyam da khudong cha da miyam pi ba case miyam lai karbani miyam da khudong cha 2001 ni case koi gi Ayush Trivedi ma cartoonist ni mana koi gi magi cartoon du da koi gi India constitution ni matang da mana kitang yi ubugi da makta ma dum sedition law da dum phagi 2004 da su muk koi gi Kashmiri gi angang koi student ngakta ni makoi jina koi India gi against the Pakistan ga sanaba match amagi Pakistan gi damak koi gi cheer tawbugi damak ta sedition gi law da phaki adagi 2014 da amuku sumuk koi gi Tamil Nadu da koi gi folk singer ama makoi gi lengak tu gi against the sau boina makta phaki 2016 da Kanhaiya Kumar lakhre aduga ikui dingai da koi gi Manipur si da koi gi journalist ama Kishore Chandra haidana mayam khangnari journalist se amuk sedition pale marusu muk court na magi serious oide na musum thadore sum case mayam lakpadagi amadi makhogi matamdugi leaders sing India gi leaders sing na haibiram bai tare Mahatma Gandhi yauri adagi Sardar Patel yauri tungan ba freedom fighters sing jina sugum bagi law si India ra chana pham thokte hai khre hai riba law semami ba lebak si da bok thamdre haijabani da ada sidai sida ngasagi aphabudi mayam lerang bani adubu mayam na pamadra ba sugum ba drawbacks mayam leraba outdated oirable law se still thamning mai wakhalon power je ngasagi mokoi gi power do utilize the one nuaina bra high question ma mayam ha pai tare sine ba tentanu khumbiyo matam mile chhaltre si da ni sagi power phatab gi definition hai je magi koi gi sedition law thamamba United Kingdom da sedition hojik laitre madu magi le hongai ba situation oirambe ai ba soma kanda sedition moina matam da phatte na ha madu British ki mayok tani ngasi di independent country ore adubu independent country ore basu magi delicate oi ba yamna koi unity in diversity diverse oi ba lebak ni ana Kashmir da Pakistan support tor ngang ba JNU da Bharat tira tukre hongge kaina ngang masidi adum bagi mayok ta pan ba lu amadi lebam thu e hoi misuse tawe adaga
tawdi haibduna pungtong tongamba abduna tongamba plan kam thamaga in haijaningina lo madi da kala India sigi shape tawna bugi damukta India sigi magi hujugi leiba sangvidhan da leiba mana hariba provision sing sigi kannana bugi damukta India punnan thamna bugi damukta lo madi da kala madugi lo duni haijabni babudabu marthana tamu je so he ko thambiyam ta Sedition law akhoi na sum chalai raga thamba haise taseng haragadi sarkar sina praja se isda thajadi haibneba praja se thajaragadi ngangning mangango adugi masana tabam lakcharakani haiba attitude ama leigadongneba yam nungai ri se thaina England da su sedition law leiringai India su sedition law leiringai da matam se isda kaino se sedition law tawrubagi maximum punishment se England dana 3 years never India dana 5 years never aduna sigi se barometer never aina nga iba langak tawriba praja se aina sarkar na kalai bau thajage sigi aduna Manipur khogi India do hoji phau sedition law ma sum leibagi arth di langak sina praja si da thajabagi chang se yam wati have never aduna gap between the ruler and the rules se yam chawi have never khudamoina har da America da 9/11 thokpa matam se sta America gi achoba crisis ni says the Fahrenheit 9/11 edana kano ma film am nami masis the George Bush se pura joker ta hanba adu film je America da ban taw deba ngasai gi freedom of expression duna support tawni na akoi sido warga di ma NSA pan bani khangde sedition pan bani khangde ma saru bau thi khangde yai ba aduna adugi magnanimity do haidi achowa mo eragadi laiba ngakpam toragadi prajana ngangbado sumilali do public na dum just suggestion machin thire de aroi do public na dum angawbane na dum inthoksa rakani ba adu da chongjanna ngasai akhoi Vivekananda quote tawjero da Vivekananda na hairam bam laiye samuna kaithen chatpada hui mayam yo khonge adu samu do kai ta dana dum mai chakka do dum chatle sarkar ise samu du ne ba hui masa mayam khongba do hui du ga chongjanna raga mukna dana le this samu do kaithen jung yo roe ba aduna adugi magnanimity do khoi gi democracy se is the mature oidri haibani amadi hui masa singduga angang singduga onjan na sum khatna le ga di potu leng ba yaroi ba aduna khoi di tasengna India gi democracy se khare hen mature oi ba aduga mina ngangak pa khudimang loimak onjadana hui chikna ba domain chikna da ba democracy mo ija haningi angaw ba na pangangang bado khare le ga mayam na dum public na dum khangjara kani ba angaw ne do ada sarkar na chongjanna madu khatna ru gi dakar ta di haiba point sine aduga atopa point amana August 2018 da akhoi mayam chum pangangang da bana taba India gi oina leidiba law commission gi report ama fazana analyze tawrakanda India gi history mayam si legal history nainaraba United Kingdom gi nainaraba USA gi nainaraba Australia gi nainaraba matungda moina harise England da su lokthokhiba sumaina akhoi su phajana informed debate ama tawraga masi lokthokhiba phani haise already law commission gi official report ama leirabane ba unfortunately ado akhoi gi law commission gi report mayam se phajana di implementation di khara wat kalli yam nongai je koi gi BJP gi makedi gi su hai ba si koi gi maruina hai ba sedition law sanari ba si koi gi thogon indab thorok sing India gi against la kada ba tungan wale ba sohol kada ba sing adu madudi nga thok na ba thambani hai bani du hai ba sohol kada ba sing nga thok na ba thamba sida masagi paja miyam da sohan bagi mami tare masagi paja singda masagi miyam da koi thajadabi mami ma tari hai ba pangni matang soida break ma ujage break ma thung yam thonjar ke impact news miyang ta don lebiu मैम को तरह नोक्चरी खनम लेबसी अखोगी सेडिशंस लो की मतंग दनी हारिबो लो सिना कोगी इंडिया पुमत मरोइना मणिपुर दा कोगी इशू याम लेबा इहो याम कन मखोलाव याम लाव लमदम मसिदा करी ओरक याबा करी ओइखिबा मदि मखाताना मसिगी मतंग हेना खंगगा करम अखोइना खंजन बा याबा हैपी मतंग दनी आई मखाताना तामोरा केसलाक सगे मसी कोगी ड्रेकोनियन लो गुमनी कासो हे खाइ मैम खंग है सिंना कोगी अफसपा गुम हाइ ताइ अदो मसीसी ngasai kogi national anti element sing si anti national element sing si combat tawnaba masi mathau tai na haise masi nataba atopa ekoi da ain gi chana kanglon koi section law gumba leitabagi da mokoi still musi exist sum thammi si masi karam ba koi advocate na moina karam ba masi ke relative koi ba masi natabi da koi sijina bia basin kai lei taseng namak hojik mamang da thokiba thodok singda
sedition gi law palaga phaba aduga madu court bichar tarokanda yes maje sedition gi no se matai marando sabchana tare tawre habisi kai thingnadi kari gi no bu sedition gi law da hariba wanda do e da hariba magi ka no singdo ingredients singdo madu sabchana di madu yawrum da ba sumna kaki e mana do haiwa kari khoi penji ma khoi usita dana ngangba se khuda adagi mu aina chum thengna jabada baraki jaga singda tawisi mana ojiki particular phadu accused uduba mara lari hen maran sidu midu mana sidari si leipak tugi masai sarkar government pari dugi men in power masai sason pa yada yauri ba mi ama ani sidabani ba mari moramda moibu thina ngangba moibu ijat mangmo yabu mo ngangba aduga kanoda lairiba system government itself to the criticize to the nataba adubu Sedition gi law da haribadi mi tom dik en heri sidabadu tom dik heri bu cheiba tom dik heri mathata ngangba atachar to budu madu sedition nati heba madu di kaila ke bu at most yabada defamation 499 defamation taraga to kodabne ba adubu akhoi da di misuse na hariba ex misuse provision di misuse toraga sedition hek la ku si yawe ba adegi aina tang thamjening amana akhoi gi leipak sibu sa son tori budubu maduda loyal oyu maduda nungsiyu affection layu haibineba adu leitragadi sedese laktuineba aduda masida khogi Mahatma Gandhi na haram bamdang ai quote tawjege batagida affection cannot be manufactured or regulated by law if one has no affection for a person or system one should be free to give the fullest expression to his dissatisfaction so long as he does not contemplate promote or incite to violence. Sumaina haiba adu yes no doubt masi haiba se Mahatma Gandhi na haram bi matang se ma su sedition gi charge tawdana ma kano to motam ma na haram ba phum ni tobu ma masi hairaga su matam do gi British gi sarkar duna ma bu sahi taru phadu pigi aduna aina matang ge thamjining bada hojik phawbada ning tamaba Bharat da sedition gi provision ji makha da case mayam lokhotna awa mi mayam pigre ado piba matam sida tasengna sedition gi ingredient gi chap chana ta dana yes ma sedition je oire habisdi ayam bana thengna diba aduna ayam ba at yek yeng matam da misuse to bunga tana pik thale adu gi sumatak da ngasai gi masibu hogdomi ba British sarkar na su makhogi lamda di makhoi maram di maning da sarkar ni ada moi lam da sura khok jagre aduna akhoi ge su mikha polingai lermani akhoi jing ning tame akhoi ni isa gi ain chemje ngak chere aduna British ni lokho khrabani na chakhoba British ki matok tamna akhoi su lokho ga ning tamna praja sina ngani munga hamba ba haiba simadi masi na achumba khongthang ogini ne thamjani yam ngajai kamo bum khada lakche tong sai khoi gi Manipur da khoi gi social dagi thokre adu ngahak leitana haidare sedition ki charge ta nang phagani ki hanba adu mase ngasai gi misuse oitar ga su makhoina khoi gi kaigum nungai ta ba haidare lenga ke against ngang pa matam da kaigum nungai ta matam da ma ji kenom toroga ma ji awapam ta halagi haibgi intention sida sijina ba yana bagi makhoina dum haiba koinyo ji sedition law ji yam nungai na sijina leiba ta aduga maruina ngasai gi akhoi gi supreme court ki judge khoi gi maming je mai Deepak Joseph Gupta haiba mahang na phongdokhi basi akhoi gi sarkar gi mai uta ngang basi masi seditious oide akhoi gi paramilitary force gi mai uta ngang basi seditious oide su myam phongdokre du hai ba su myam phongdo ga su kai gumba case tari myam lekhi tar ga su India da ji hujik makha ta na dum lepletena taw chathari ada masi akhoi gi ngasai tamosu ta panbi ba UN gi platform da kai international gi platform da gi karam ba pressure sing atu karam ba thorang sing lokhat laga asigu muji hen miyeng sanga hai tare ngasai outdated oil ju haibi ramina masi lokthok na bagi process te kai kai le mas mani hujiki aina thamjeki ba international law gi interestingly international covenant on civil and political rights ki su article 19 ne freedom of expression gi deal tawrise masi dadi only two criteria ne ma curb to ya base principle of necessity haiba ma principle of proportionality haiba ma ani sina be ajni sida base torga adu khakta the freedom of expression se tangai phadaba aduga mana
ꯊꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯊꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗꯪꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯕꯣꯔꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯥꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯑꯕ ꯔꯥꯏꯠꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯗꯕꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯐꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ PDS ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤꯖꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯨꯗꯕ ꯌꯨ ꯍꯦꯞ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯅꯪ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯀꯟꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯁ ꯕꯥꯏ ꯀꯦꯁ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ International Covenant on Civil and Political Rights की overall सी इंडिया ना follow तौरीब तौदीब्रा इसे नहीं नबसिना Human Rights Committee ने हेक नहीं third review से 1997 दा तौरे अदुगा fourth review सी हुजी पाउ तौदुना लेरी चाही कुन्मु हैंजल है हुजिक से अदुना मसीगी review सी तौना नबा हुजिक most probably 2021 दा दी सोइदना मदुगी review तौरनी अदुई मतम दा कोई कन्न पुखलगा मसीगी पोट से यामना practical over recommendation खर PBU है ना Human Rights Committee दा कोई ना press तो हुई है Sedition लो लोग थोप सिमक्सी थम्बी है अदुम अपु नुंगाई दी international का तो ओगसु इंडिया की jurist सिंग ना इंडिया की खंग है रबा international की पोट से दी foreign है नहीं दुनिया दानी UN सी कहनो ना western world ना control तो वनी का है बस यावी अदुगा तो थोगा अकोई की own इंडिया की local domestic jurisprudence अखोई jurist में याम मना पुंजल लगा ले रिबा law commission न सु मसी की पोची याम कन्न हाय बा मोइन हाय से even democracy इस दे दी right to offend इस बाउ लेफम तो खर गई थेंगाई न बसी याहन गदों ने बा सरकार से गा सरकार अमन ले रगा सरकार न हाय बक्सी मुलोइन चुम्मे ले रगा दी progressive ओइबा society दी ओइ रोएबा civil society है जिकी मथौ से सरकार से इस दा mild pressure मा कहीं नोदा by definition सरकार इस दी conservative ओइबा position हम लौनी अदुगा society ऐसा सुम progress तौर मतम दा civil society से ना सरकार दा pressure तौर तौरगा सरकार से सुम adapt तौर तौरगा होंगा चट पदो progressive ओइबा society का वेबा सरकार से ना नुंग दोना कल्ल लेखरगा प्रजा की अनोब develop तौर इबा मयाम से सिगी दा respond तौर दना अखोइना चुम्मा बनी प्रजा नोइ फत्र बनी है ना नमधा दन लेगा दी पोतो लिंग वेबा अदुना law commission की हुजिकी Sedition की पोट से इस नहीं नबदा मोइन हाई से इंडिया दा right to offend है पोट से भाव लेगा दौनी खरग है सरकार दा मचाना ममा मपादा खरं गाथु थेंथुबा खरं सावबो खोट पाइबसे प्रोग्रेसिव ओइबा समाज समद प्रोग्रेसिव ओइबा इमुंग अमददी लेहेनगदौनेबा लोइना म हेता हार्मोनी ने लेबदु यादेबा अदुना अदु भावबगी राइट टू ऑफेंस है अदु ngसागी Sedition की लेइबा पोटसिगा freedom of expression सिगगी फजना बैलेंस तो वम दरकार ओय अदुगा यारगदी Sedition ने वहाई सिमक से याम इकाई यहापदा ब्रिटिश की लॉजिक सो अदुनी अखोई मसिगु वहाई सिमक थमबदा याम इकाई मरमदी ngसागी प्रजागा कनोगा सरकार का यानद्रे है बने हाइबदी अदुई महत्ता ngसागी राइट टू ऑफेंड है Sedition ने वहाई सिम होंदोगा अतोपा म हापगा हुजिके तंगाई फदना तौदबा यादबा पोतो ngसागी राइट टू ऑफेंड कदाई भाव पीबा यागे हाइबदु नैनरगा तौसी हैना इंडिया की ओन law commission na government the proposal pikat level sumaina maming ji hondok si yam matang yam chana dre yam phajadre na kanoda natana hana yam sathi yen la hairami ba South Africa da bawa lothokhreba South Africa se matamam da kanogi racism gi angobana amu namdhaba gi classic example amoina India na UN da ihan han ba General Assembly da South Africa mathak da resolution lawrimne apartheid si gi mathak da aduna adu bawa change tawgreba whereas India na 1947 da Sayep Singa thamam phibam dudagi lieng bangam da lei bai se akhoi kare hani democracy deficit hai tare democracy ki akoina phajana chalai bangam da ba aduga akhoi gi emerging needs sing siga respond to bangam da ba gi laraba khudam amane hai tare aduna sigumba Sedition law gumba ma yaudana statute book ta yaudana lei base mase akhoi gi the Committee of Nations da puthong na matam da masi akhoi da democracy se mapung phadre hebugi achowa proof ama oina layeba aduna masi aduki matik thuna lauthoi gai India gi democracy se Committee of Nations da bevhar to hen galakane ba aduna masi law commission su haiba mayam na su pamnari ba adu history gi trends yengaga yam thuna lauthoki ba sina khwaidagi afaba oini hen yam ngai jo haibadi khoi gi India dagi hai riba Sedition law aduga अखोई Sedition itself है मागी वही सी भावा
ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ MP ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯁꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯩ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯦꯗꯤꯁꯟ ꯂꯣꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯌꯔꯂꯤ 70 years ꯁꯨꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ BJPꯅ BJPꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯖꯔꯒꯗꯤ BJPꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯄꯥꯏꯔ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯄꯥꯏ ꯆꯍꯤ 6-7 ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯥ for the last 70 years ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ nearly 60-70 years ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯗꯦ maybe ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ India is in the process of making itself into a nation masigi nation building process da kaini haibira adudi mogi wakhalo lejaramani adu maruina BJP gi wakhalo ndadi masi leibigi mathok tai jo ina sai haijabani somehow koi India si kahening bagi aduga mapa lebak atop forces mayam maruina se Jammu Kashmir da Pakistan changjel pugumba aduga Jammu Kashmir si thugaina bhonarpa adudagi moina thugaina bhonarpa karapasida praja sing insight toba masidigi kannana bagi damaktadi citizen law si darkar lei haina du mari yengbagi ne adumang nabu koi honorable prime minister na citizen law si Kashmir si akoi gi lamni masi akoi integral part of our India ni masidagi kai gi base masida kai na bhonari bising che thinana bagi damakta citizen law si thom thokti ha wakalon de thang je ara masagi potuna mo sai haina sina misuse tawi haibne ada hoji akoi na haisina darka de misuse taw ba habidu de law si di citizen law ki wanati leiriba law kudima adum gray area loi mang lei haitar every law my mischief koina mischief area loi lei mischief area do sana law je violate to ban to ban to ya sedition hai why se si phawbal oktok tai na masi tamu babu khar hai bana te masi towan ma luchi myam hai bi ra ba wakhalo na mane wakhalo na masi top wakhalo na masi dum lei bi ya ba sana the India si democracy le ba ni diverse concept le ba diverse wakhalo lei bi ya ba adu minus si wakhalo na oi ba even law commission su kan to ya ha re informed adubu madu lok thong na boidam da koina informed decision am di law ma thok ta informed decision law na betung ta pura pung pak na aidi India sin ma thung na masi akhang hai mayam tanaraga pung koi even kano khudima praja khudima khang na karamana phabano karamana phatabano ngasi mak India na leiriba film sida che khudam United Kingdom na leiriba thak siga koi India na leiriba thak siga largest democracy in the world in higher gasu population su yam chaw lega su moina chakhot pagi thang sida kaino akoi chakhot pagi thak sida kaino akoi gi leiriba societal development sida kaino mogi societal development sida kaino akoi gi leiriba ngasi gi larik haibagi chang mogi larik haibagi chang ada moina mogi maribak di punjan na bagi hona bagi chang adigi India da na koi India thugai na bagi mi khra leiriba adigi ma se khudam in America da di akoina chumain to na Texas ro mo ro atopa logi bising ji akoi tongan tar gi haibu akol amata leiti moi di I am American adam chok thok jabani ba phana chaire su phana lal su ji ojan takpi ba ma mathan tok che gi ni do adum ba leiba mayam simak sida India na sigumba kanu si sedition law si lehenu mathok tabra lehen ba mathok tabra si agi mot di mas yamunna khanaraga dishena malofom masi mutat pataraga su dishena malafum thoye na mane kalheta masi karigumba sakala madagi phatti haraga te lokthok panataba punna paktak na hojik informed decision ama law mathok ta law commission ai se ko gi India gi law commission se aban India gi moina recommend tawba moina haiba wafam asi India gi leiriba ko gi chana kanglong law gi matang dadi mayam na masi yare haraga mayam na law commission gi ma gi shakti se my recommendatory body ni moje moina man haiba si ilwai bidi leite law commission gi ma gi recommend tawra bane ba mokoina recommend tawba si
comment of Lokodi Moina Pura High. Lokopon Tragasu, try that Soy Mayama, later. Ramandi, which Maruino, Zika, Habibo. Maruino must misused of Wayabiza Lane. Example to Tamukan PV, Satisgagi case. The mind misused of which I know. Sedition law, he wanted misused of a top law, Mayam misused over. And misused away a hidena Madugilo, Pate Hibidi, Maduna not there. And I queen I Masi Supreme Court Law Commission Masana to high never. Masigi law see judiciously. She know. Madam di Masi misused over Javaja, Krasol Killer and when law commission Wakalona. And judiciously Masigi law applied to high never. And I give more to the labor in the circumstances, nothing a similar labor, Kogi Yamna, hostile atmosphere, Jagakra, hostile atmosphere, labor, see Madam Ivana. Masigi law see, lay from Toy, to Budabu. Misuse have a photo, Madu took the Nova, Madam the misuse will agadi, labor to labor with the crow, wagon. Misuse like any law misused over the pate. Masidi. Misuse the race, Massi, misused over the Yaman, I don't judiciously Madu Sinabam Toy, although Nungai Haidana Madu Patrena, Koichamna, penicillin kappa, the Matota, Matang should I know. Although penicillin patti and sugar capro had the middle Shivia. I do mina penicillin kappa, do mina penicillin kappa yaba, Jaga, Duda, Sinabam Pokayama, iPad and sparingly Sinaba, Sinagadova put a mani Haragasu, Masigilo, saying a simaki situation, from 2 years. Have BJP की मायके की हारिबा सेडिशन की लो असे अदुमक थम मथौ तारी हाइबने तोंबा इंडिया की मायोक लाकदौबा अखोगी एंटी नेशनल एलिमेंट सिंगदगी गाथोकनबा नियम चुमना सिजिनरगा मसिगी लो से थमम थोय हाइबने अदुबो अखोगी ngasiगी अखोगी मनु होनगी थरम सिलेक्शन बिरिबा तोंबा अखोगी पैनलिस्ट अनि अमदी हारिबा पैनलिस्ट अनि सिखक नतना इंडिया की मियाम अमदी मतम अमदा अखोगी होजि होजिमक मियामना इंडिया की फादर ऑफ नेशन ने हाइनरिबा महात्मा गांधी यावना जवाहरलाल नेहरू यावना तोंबा अखोगी लीडर्स सिंगना फाव हारिबा लो असी हारिबा चटना कांगलोन असी मसी मुथतख्रो मसी लेहलगनु इंडिया के चानाद्रे है वफम से फोंदोलमाबनी अदुबु हारिबा तोंबा इशू के आम लागलबा हारिबा सिलिसियस लो गमै लेनाबा तोंबा कोई मिफा मिपुन अदुगा मियोट मिनई के आम लाप मतम असी फावबदा हारिबा लो असी अदुमक फरी मसी तोंबा कोई इंडिया की against the lakpasingi mayokta sizinaba thamba adumba lo amani haipani yam nuaina sizinari haina BJP ni thamle adubu Manipur gi miyam India gi miyam malem gi miyam madi hariba lo si mutat khibana hena phai habi wafam pongdoragli masini ngasigi manung gi thoram ngasi thoram asi khoigi karam tobi ga habdu khoigi impact news ki email id impacttvnews@gmail.com da khanbek pa yagani aduga ngasigi thoram asida sau yabi namukta panelist ahumuksu thoram pongdoksari Masih kita nanti menunggu term tang solusi jaga, miang tabri bersingbu kain petang nijori, kurum jari.